Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala. Naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umamon kan. Dagar mo sartan. Nukas na. Si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule ko nga aglaba. Ay, kastaya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanyak. Nagagat pa'y. Ay, nasaya at no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan nung makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibarupay laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, ha? Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi iti alutuan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong aramidom ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapa akon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaeng iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka no makita da si kataglablabang. Bayan ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umrektan di balay. Amo ka nabanog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanda. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Addan sa umay lakay. Nga rod. Insan! Oh! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Asino, alo? Ni Insan Berto. Insan! Ni Insan mo birtulay tao! Kadwak ti kumparay! Umay kami, man Insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaag man laidan ta ni Rabiing. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto.
Ah. Gusto ko man ti panaging inom yo, arabiin. Ah. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay akas ti panagsasaom. Apay akas ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawanda kami dito yan. Di ka man makibiyang dito. Go away, Marie. Isus, aldaw mo't gaya man. Ne, awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Ne, awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo't dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka nga minun. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya dyan sa una nang. Ay, asinwa kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay. Abay ya? Damagakla ko man, o kadwam ni insan mo nga aldaw. Ah. Awa ang kadwa di rabe ay. Tarimwar kamay. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ah. Ay ka, mga nung nagawi, di balay ta kumparay. Isuda kami tinagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga minan nagiinom kayo aya. Ah. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay. Kung may isa, kailiw ko mangarod ang makabanding niya kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga Rodan, bye. Bye Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak nagbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawan nga agpukaw day jay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay napo nakababay ni di asawa na bakit. Mukustawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay. Iso pa nga asiman. Takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw. Mabilang harap takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay. Dagi jay, dandayin san aldaw ipag.
Agin inom da ka ni kumpare, iti parangan da. Un nga ron. Ay na, nagtaer ka talaga, Brento. Makapainlove ka talaga. Ay, nay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod na kasta. Anya? Ay, ala, agawitan, Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramitan di kasinsin mo. Wen, balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong aldaw ng agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay ama bartag. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adi mi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na katistriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry ba kahit noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginom medikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga Roden na mahal. Sana na maulit. Ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Ankan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Bertang. Awisa man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginong iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jack uminom. Promise. siguradom lang ang Aldo. Tano agbartag ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Bertong, agsagana ka numabartag ni insan mo. Dalag mo na ya. Sakti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Ay, kwa insan. May salabut hay. Kalpasan na gawid tan. Sige. Si kalat ati makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala kadagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala insan. Nayunan tapay nga ron. Di ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen. Bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan. Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Bertong. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, ipag. San na balay. Tay nyawid ko ninsan nga uri na bartekan. Rumbang laang, tas ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bestida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam. Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wisko type ti pantalon. Bestida ti kayat ko, tapno press ko.
maturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kasla mo maalyawa, di tarwar. Nagsingat. Ah? Mabuto nga mga agawi, dahil. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung pa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuwan, nadagang nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki akmar eh. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay ti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablaban nakit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, sana ninsan. Ija akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu kuni bakit mau? Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siyak tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukaten, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Ura dito isalasin at ipagturugak. Sige lata. Berto! Apingagda ka dito yung kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikaid damang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumano ka kuna! Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan, tintay ibasa ka ni drama ita. Kastiman nga rod, tiko na ni pagayam nato. Dear Manang Biyanang, sigod anasing petak. Nga bayat ti panaglabas tel daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin jakon kayat tagbalin anasing pet. Katap no mawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, ay, maragsakan para kadagiti kakaanak kakabagais. Nagsisingpid nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inik kan ni bus na itilugan na.
Tanasingpet ka no nga men kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelaw. Ang mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas jay ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba guys? Ipagdalain. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-lutaw iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya ti makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ado pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen da di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biag da jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika. Ho! Grabe mo ti kinasingpad now. Ang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalain. Di naman nanam ti imnas ti biag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y ospital. Apay kanungay. Nananaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam, atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay aman Di lagnak-nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartag na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumaatag biyag pay mo. Kumusta kan, bayaw? Kunak no matay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartag. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga hindi disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartag mo. Taday tati numero 1 arasawn no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan iti prenaw. Iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartag, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta.
Ang yaman na concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol di motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasi mo. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senior na lang idinapan abulan. Ungar nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol lata. Ay talaga nasingpet da ijay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumot ti impatay na. Ay, urahin da nga raw ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaimimbag mo pala ang nabartag ka manan, maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga ipalit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana yun ipag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasingpet atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numit. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpet day dya atanawd. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngayon naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasin ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat ka. Nang runa no mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak. Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay kayat mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay dito lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay dito lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kyle? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pag. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Kadami insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stressak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko.
Oh, matyang mo ka madingay naramit ko iti pada ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Jak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak kaw. Kimaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasing po da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasising pagka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, iji ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Ngam nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, ungar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isuasi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galayim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso maditag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adama agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapay. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag. Umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kilmanay. Anya? Ay, nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga uli tagmaw. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Hagawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw. Tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwartakaw. Anja! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya. Tain ta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to nitaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Ada sokek apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw.
Kung makaturturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y timaturong na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingain. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay kaya iyo ay amatay ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukus tangarod. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumbadaw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan Uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Nabartega. Jack makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ko. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manayin. Anya kamatan. Kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagpali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo amo tilawlaw at manayin. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makarwan dito pagbaludan. Karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka nagiti ka kaduan. Narigrigan gayan ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatungpal biyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una nang. Nakamiri sa kaon. Kahit suray, no tinungpal ko, nagitimbagbagan ni Uncle Maneng. Tantani ako na isagmak da po kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisin na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wenno tinaramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog itibiyag. No di ka ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaw nag ataraon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay idrama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay ki ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaldine Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, ki ni Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Agnes, Dear Manang Biyanang, dahil iti kapadasak nga ipadramak ken kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaan. Marigrigat kami laeng, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur iti lako ta prutas ken natnatan. Ni, anda ka magayaman gayam. Nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadagiti lako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ken ni Mylene kadagiti lako mi aprutas ken nateng. Andan di tabangsal nga agururay. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa, isa kayo mapanagi sursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumangputak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod, tadaras kayo makaipaibos, itila ko yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una ba kahit narigat isa na mga armusar. Nagruna kayo na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay magnamna makabumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, ti amam no makakalit iti balitok. Aywan niya. Awan lang nga ti balitok. Ay, gamulwan tayo adaga ni Madam Magda. Bala mga takitin. At ayaw mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo umot anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana et. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga no ado ti balay na. Wen ngagpaiswan niya. Jak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay kumaalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ruda nagisursur. Umanayon day dyan nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may lang, ti insursuryo ala ko yu ni Mailen, anak. Wenanang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man, ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga road. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya rejay balay tayo ijay Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw.
may kagpaiso nagbakasyon kayo, Papa. Barang mabawasan ti stress yo dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yo. Un nga raw deyo. Na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga min dagiti maiparit amakmakan, Papa. Nateng ati mayat akanan nyo. Oo niyaw. Kayat ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kayat ko ti agbakasyon. Tapno maliklikak ti agpanunod dito'y. Sikat di makaambo ka na iti negosyo tayo. Well, Papa, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit diya, ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan. Ije balay ije Pilipinas anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Well, nga Papa. Nagrigat tumot nga min ti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw. Tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosag. O sige, Papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agaman ak iyo. Ay, sabay ko mga raw tamarelaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga min dito. Manipod na tayo di mamayo. Sana ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa. Tapno na kumamat mga sikaso kanyan. Ay, kahit adakada kayo dayta, Papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat. Sa anak mo't nga reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak kon, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti mo na pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Ala, mapantang arudan. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa taituloy tiya gisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan ti gate na. Unngag paiso. Simangpat siguro ti akin kuko iti day ta balay. Padasan tan sa ti mapanaglako di ta. Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Umayan dito eh. Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka di dagiti lako yu? Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagiti lako yu. Agpaiso, sir? Wan. Anya ka di tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka di nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kan ka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang anamamumi ka ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang ka day. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kan paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin kuko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no isun ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sungbata kon. Lumakayon day jay ng urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak dito balay yo, sir. George, kunamon kanyag ta inaklon nak maiten.
Sige nga rod George. Kaya't kau ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasaganak ang mga kalaysa kan ka. Basta ati daw dawatik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbiyanak. Ket siya kaun ti makamu iti amin na kasapulan yaw. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talaga yam. Saan ka mat siguro ang narigat a pagserbiyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlaeng ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaon nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami meten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kung may sa akijay. Naibaga ko niti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada asigaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak to dito'y Pilipinas. Ay, katuwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray da kami ti paralinis iti balay mau. Agyaman ak launay do kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur itinatag, amom ti sasawang Maylen. Asawaan nak tuntibak ng ahawayano. Pagisursuran nak pailang itinatag. Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipata mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylen. Ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglawlaw, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan. Panagkunak kayo na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkede Ay, may mayat latamit ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigrigat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Iso nga ron anas ka na binigat nga agdalus ta. Ta saan ba't ananagsit ti trabaho dito? Awato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo day toy. Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo idi anateng. Adda ngaminin umay abagyo ka sayang lumabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sa aden meitan?
Uray si kapay kitang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun di kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, ala nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatay. Hindi, hindi ko kuha ba kahit... Ay, balto-baltog mo tabagim, di takot yun akama. Nag-post call nga mentikotsun na lakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutso na kitikas daw. Nag-post call ka naglawa akama. Uray ag kinamat na dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kahit... Kakaiso na nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Adda ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Tay, sunto ti mangalay ti katulong tayo. Narigat mo na tayo ti mangalay ti katulong. Ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y matita bakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kan ti anak ta. Tauri ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Ha? Oh, di kag mulagat Kasi tati inawag na giti agasawa babaknang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y ang maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taadupay ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Uwan ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, huwag agpaiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tang agpaiso? Ni, Sabali mo tidim sa anak ko. Barumet agwapaw. huwag nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ka. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay, anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ilako minto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay. Kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbangan iti na iti abalay. Kaya't tangay saan pa yung anak kasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan, nana. Di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Mandayta, naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibakla iti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ni Agnes Tibado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni ikas ti anak ni George itayang daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay nga yung kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay.
Apay kaya papanawon na tayaw Saan anak kasarda Agnes ken George? Isungawan karbengan na bakit? Agawit tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes? Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin, gayem. Natayon ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayem ko, akad-kadwak nga agi sur-sur-sur. Agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayem. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat sikat ti best friend ko manipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo iti saan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rodi ti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Halakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagkapuan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ditong galmaysa. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudno na gantintay idrama. Kani patangatang ita, kastoy manti ko na ni Kabsat Raymond. Dear Manang Biyanang, awan maano sa katrabaho. Aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalon. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalon. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay matatrabaho ti master kam katawan nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at no dakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka man lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan pare, para kanya. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napadnag construction mari sa leng. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, ag
Rigor-rigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, Mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiw ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Di mo mabalin nga ito gaho uraya pagbit ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaon. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta si kung agkiw-kiwar iti simintaw. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, ah? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Uri ah. Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro ka to iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong, di kan sumrek inton Lunes. Inan anusa lang in lagpas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu kang rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid, no di mon kayat kag trabaho. Nanang, kur tayo mampay. At ako magatangag. Dahita ngamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sabali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay jagpat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa ikati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina na akpay. Hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y nga rod ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Tsaka mo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I won kan awan mangayat kan kwa na babae no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki ang makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat,
kan saan anaimod? Ay na, baka pabanog matiag malmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina na kayo nananang. Tano makaina na kay ke mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Ag trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamat na kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho nanang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta anda mo't itilinong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mon amay bagaan na pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Danto nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mirsay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang pat. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey ti dakda ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bigat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Anya, matikas ti trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda adya manusan ti kasto trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalaing ang dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw.
Nasken nga ito da. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagriga mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Ang no saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatad nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaangan no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mait. Kaya saan na mababad ti iti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay, kat maanusan na nga tan Maragsakan at nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo.
Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka sa laginaw. Tay sugat niya sinig dito ayang kao. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito yung kao. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa laing? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa yan ni nanang kulat tinakimat? Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama nga itapay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuun ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam nga awan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Pasul kau. Binibaya nga mi ngay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho pinagtalinaan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnamaham mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction nakmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita nairuama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Ronnie saan naapod no anagan tintay drama ita. Kastiman di ko na ni Kabsat Ronnie. Dear Manang Biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga. Ado dagiti mulak, kat pasaray makatsambaak. Malaksid ang nagagutak, na impedakpay. Isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay.